Ai namamkela kambe ka Pastor Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course ta hi khelo na hi boy 7 a ri karhi a endla an allegation leyi nga proviwa wrong swi kahle mi vheta mi kuma data hinte mi kota ku swi vona ku swi endlise ku yini against Gagash and also kokwani Chauke last time loko update hi boy 7 a ku ri ti 24 ta July se khale nyana ma hayi khale nyana of course minkarhi leyi kha ku holiwa hi swa va Lavenda ni vona swa va Lavenda mi nga ri interested hi se a ni swi khate nyana hi ku video ya va Lavenda ni vona yi nga tirhangi kahle was like hi swi tshikeni and stuff like that a kha a leja kokwani Chauke yi teke mbedo wa Lavenda and stuff like that so mara ku mhaka leyi viyile guys yi viyile because ku na munhu loyi a nga fika a postiwa hi boy 7 laha mhaka yi sungulaka kona ni boy 7 a fika a tsala ku ni khongela xikwembu lexi hanyaka a hi fambeni kahle swin'we mi ta fika mi hlamana n'we ku lo hi fika ndzeni ku what happened but a hi pfuleni this video hi khe hi ya mahlweni let's go ni la ku basisa vito ra lowa mfo boy 7 na ku basisa na ka Gagash na Chauke Gagash na Chauke sweswi mi nga ta la hostel mi ta humesa 30,000 mo ku dlaya lowa mfo a swi nga endleki sweswi na ku tshama ka mi swi tiva mina lowa mfo na n'wi tiva lowa mfo so tshama ka mi swi tiva ku ri sweswi swa tiveka ka Gaza ku ri n'wina loko n'wana muhisa loyi o tshuka a humelele swo biha n'wina vambirhi ma swi tiva so mi teke vanhu va wrong mo ya kun'wanyana mi ya zama kona so laha sweswi na mi publisha ku na tiko ro swi tiva n'wana na n'wana swi tiva mi twi keyword leyi ya publisher rito leri ha ta ri tirhisa ka yin'wana ya ti-audios swi lava mi va mi ri kremini ku va n'wana mi le henhla ka yini loko mi yisa loyi boy 7 o tshuka a humelele swo biha u ri nghozi hi va n'wina 30,000 yaleyo yi dyeneni mali ya n'wina a yi lavi na yi lavi la hostel boy 7 na ku chucha n'wana bava na ku chucha leswi a va tiyimisela swona swi nge endleki so hi lava ku ri va swi twa video yaleyo na yi fixa ka vona video yaleyo va tshama ka swi tiva hinkwenu ta ve va langutini sweswi hinkwenu ta vona va fanele va nga ta va ta xava swikipa kwalano a ku ri van'wana va ko vo rhumiwa laha a va te ku ta vona wena kwalano ku ri movement ya wena ku ri fambisa ku yini I think yi sharp lako so that some few seconds ntsena 10 seconds I think yi right kwala hi nga yi tlanga kona hi kota ku va hi khe hi ya mahlweni and stuff like that as ku hetisa misolo a ve ya ti humesela rivaleni a ve ya ti humesa asho ahe mjani magaza ka yena hinkwenu ya na ti khipa rivaleni na vulavula swin'wanyana ya laha ni rhumiwile ku ni ta khila boy 7 hi kokwani Chauke na Gagash se mina boy 7 a nge swi koti ku ni mukhila hi ku demons bossa mina a ni nge swi koti ku khila boy 7 boy 7 na murhandza one Florida iden ya se boy 7 bra mina u ve sharp da na wena straight na ti khipa rivaleni hizo hayi changa kahle hi sungula ni ka section ya ngwenya leyi because yi ya apologize let's go sure ahe vanhu va ka Gaza ahe minjhani na duku sa ri nga ha vekelekangi kahle hayi swa hlekisa hi mina luyani na ni nga endla video
leyi boy sevenza a nga yi a yi senda ni ta sungula hi leswi kokwana Chauke na Kakashi kombela ku rivaleriwa kokwana kombela ku rivaleriwa swinene miselo boy sevenza i lo hi rhuma ku hi ta vulavula leswi ku n'wina mi humese mali ku ri yena a dlayiwa a swi kona sweswo kokwana Chauke a swi kona sweswo so ku kombela mi hi rivalela kokwana Chauke eka swilo hinkwaswo leswi nga endlekisa swona misalwani a vulavula ku biha hina misala i lo hi landza la kona la Protea South i lo hi landza misalwani vhele hi vanhu lava hi ti hluphekelaku a hi tirhi hi lo teka advantage ku va vona ku ri a hi na nchumu loko o endla so a nga endla so ende na mali ya kona a nga hi hakelanga misalo wo byela ku i ta hi nyika na sweswi tsutsumeni so kokwana Chauke kombela mi hi rivalela matana kombela mi hi rivala swinene nge swi endli so ku kombela ku rivaleriwa kokwana Chauke sweswi nga endlisa swona hi lo endlisa hi khwiri loko se ri vava ku nga ri na nchumu kokwani hi nga endla swihoxo hi nga endla ti-mistake ma hi vona hi khomeleni kokwani kokwana Chauke na kokwana Kakashi hi khomeleni boy sevenza a lo hi rhuma a swi kona sweswo a swi humelelangi a swi kona swi exist kahle a swi exist wo hemba a va tangi hostel ya nchumu hi la Pretoria le kona la Pretoria South a ku na hostel leyi le kwini hambi hi kwala mavona mkhukhu emkhukhwini la Hey, a hetiseni yi vekele as part 1 na part 2. Part 1 a titombetini a tlhata a paluxa so swi tlhele ka part 1 ya apology ku tlhela na part 2 ya apology a ti humeseri na go let's go. Sure wa ambala xikipa xa Chiefs na yena minjhani kokwana Chauke kokwana Kakashi na ni ta xikhomelo xa xikulu kombela rivalela ka video leyi nga endleka ni ta ku hi timhaka ta ndlala kahle laha boy sevenza laniwani i ni kumeli hi tshamile na tichomi ta hina fika a hi teka a ku nga endla video hi endla hi vanhu va so hi endla hi kokwana Chauke na kokwana Kakashi so video yi endlile vhele timhaka ta ndlala wona so kombela khomela ka leswi hi nga swi endla kokwana Chauke ku hi rivalela swinene ngopfu leswi nga endleka ka video liyani mfana loyi va ngo yi sevenza loyi a vona kokwana Chauke so hinkwaswo kombela ka wena na kokwana Kakashi kumbe swin'we na n'wina inkomo kokwana Chauke inkomo a khensa ma okay yeah hi la ku remove ti-doubts vhele a clip leyi ni yi kumeka this account very Matsongo 01 Fuchu on TikTok. Clip leyi I think yi important because yi vheta yi susa ti-doubts ku swi endla maybe van'wana va kha va doubt-a ntiyiso wa mhaka yo boy sevenza i swifojara swilo leswi and hi a nga va senda so proof ya kona hi leyi let's go. Part 9. Ayi bese Ni ta kombela mi tlangela vanhu va 1,1K ni twe un'wana la ka commentaku i xitori lexo makeleriwa ni kombela mi tlanga ti-record leta mi nga tlanga van'wana va nge se nghena laha va ta swi va ku na xitori xi makeleliwaku hi munhu laha. okay guys I'm sure la ku tlanga ti-record leti nga kona leti ti nga vulavula yena boy sevenza hi yexe vanhu mani lexi nga kona mi ni rhandza ku ni tlanga vanhu vo tala va nga ta ku budbini leswi na kokwana Chauke mi le ku endleni ka vuxisi a hi boy sevenza maybe a hi voice ya boy sevenza se I'm sure ku na ti-record to karhi leti lava ku mi titwa mi ta swi twisa na n'wina ku a swi makeleriwa hi leswi nga xiswona n'wina mi ta tiseka n'wexe ku i vana mani loko swi fikila hi loko yinsukwini mi ni sungula ntlangu leyi vana mani ta tlanga ta kota ku yitwa vanhu va 1000 publishing ya madala ta tlava 5 star mi nga sweswi mi swi nako yi publish a swi ri important ku rito leri va ma ha ri tsundzuka ma swi hleketa hala masunguleni te mi tsundzuka mhaka ya the way the publish swi ta swi komba ku swi connecta na hi boy sevenza let's go ku yitwa vanhu va 1000 va publishing ya madala ta tlava 5 star mi nga sweswi un'wana na ni publisha sweswo emingizondela video mi
publishing namadala tataba 5 hour ngasizwe ungana ngani publisher ngasizwe emenzondala video record us straight okuyimina njalo wena kuntata Cloud Boys record us straight okuyimina njalo wena kuntata Cloud Boys record us straight okuyimina njalo wena kuntata Cloud Boys Imzele bana mani. Masuto yeah, boy sevenza guys. Yeah, nunguyingisele Antoni nga nunguyingisele mos 24 hours boy sevenza mos. I can't let it live over 24 hours, no? Over 24 hours. Ngizona ku 27 meant to say go. Swa hinda na siku ni khaningi sala ti live ta boy sevenza tun'wana maybe ni nga record so voice yena yi tiva and how he articulates himself and stuff na swi tiva. Yeah. So maka hele improve kini boy sevenza yena ari behind this guy and I'm promise u ta n'wi nyika 5,000. Maybe to tlanga tin'wana ti clip to cancela kona nga tala ku cancela kona and stuff. As long as improve kini. Part 8. mantone real ka tinkwenu lava Part 7. ni voni ti-video leyi u nga yi endla video leyi u hetelele u kombela ku rivaliwa ka Kwanchauke nekele ka Gagashi u nga ti tumbetangi xikandza maybe u nga ti fihlangi i cini lexi nga endla u nga ti fihli xikandza buti ku u kota ku voneka tanihi Gazana bosi swa van'wanyani no ti byela ku swa fana ku ri swa fana cause mina leswiwani ni vile ku mpano loko va n'wi khoma loko va n'wi khoma ni ta humelela mina ni ta na yima a boxini ni vulavula sweswi hinkwaswo leswi misolo a nga hi byela swona tipulani ta yini hinkwaswo mina ka nkarhi wa sweswi ni tiyimisele xin'wana na xin'wana loyi mina ku va n'wi khoma mpano luyani na swona ri ku tsutsumeni ta humela rivaleni kahle ni vulavula na maphorisa ni hlangana na ni ta kombela ku khomeriwa ka kokwani Gagashi na kokwani Chauke va ni vona a ni tivi ku ta humelela hi mara mina ni tiyimiserile na vafana va mina vanharhu ni ta hlangana na vona na maphorisa hiya eske hi vulavula na vona hi va kombisa leswi ni ta hi twa hi voko ra nawu ku ri fambisa ku yini loko voko ra nawu hi cini va nga ta teka yona ku ta va ku ri yona a hi leyi va ta ku yi teka hi yini va ta vona ku va tirhisa ku yini mara yini naswona ha kombela ku khomeriwa ka kokwani Chauke na kokwani Gagashi sweswi hinkwaswo nga humelela a wu nga ri ku tiyisela ka yini na misolo eluta a fa hi approacha and hikuva a vhela a teka advantage wa swi vona ku ndlala yi kona yi nghenini Saturdays ma swi vona so ku tlela hi ndlala swa vava ku tlela hi ndlala swa vava mali loko munhu a ku tshembisa mali ku ta ku nyika mali nkama n'wana a hi komba yona mara yi nga nyikiwi vanhu mali ya kona swa vava Hayi yo teka advantage boy sevenza. So and unfortunately say na vona va teka advantage on top of it yo ku va timhaka ta va boy sevenza la a nga yena na a nga tlhavangi 5,000 ya ku swi loko a tlhavini 5,000 liya apology leyi nga ta va kona so ko va hawu titsotsi ti tirhisaka xiswona to yini wa swa nta ku nga ri tsotsi maybe I don't know a redzi ke okay. So boy sevenza yi kuma sa two boy sevenza wa ha ri kona mani voni ku na case leyi nga yi pfuna kokwani fonyo xi busy no na hi komba mabutsa yin'wana yo chavisa swinene xi khome timali to chavisa swinene xavela vanhu so ti huma ku master two no boy sevenza munhu loyi a pfunapfunaka mani a xi dya mali xisa lexi swo bohaboha minti ku pfuna vanhu hi laha mali yi taku hi koho so swi komba hala swi tirha swilo swa yena I guess eka swilo swi endlaku swa vuprofeta foni yi ta vulavula la ende a ni nga lavi yi vulavula laha ni bayana pause nyana loko yi hela betri so hi la a significant amount yi huma kona yena boy sevenza I believe so then ka i mhaka ya yini mhaka ya swa vuchonisi for now I don't think yi ta from that side mali for now leyi komba ku ri mali ya mabakiti ku vula ka boy sevenza yo va kha pfuna vanhu and stuff like that ku sweswi khaleni na vhele na movha nge za yi xavisa so swi tlile ku mali leyi huma kwini swa vukereke bya yena leswi swi endlaku and stuff like that so ku va na Chauke of course a yi promisini ku no i ta khomiwa a hi zange hi swi vona se khale swi hundzini so already hina hi to vona game mi ku haxi leswi ni nga ta swi vula na advance ya nchumu hi to voni swona i khale kha yi threatena kokwani Chauke ku hava nhlanga leyi baleka ngati swi ri ku mina ku na yona redzi
Marits hi yindzini hi leswo ku hlantswa swimbalo swa kereke ya xigubu wa xin'we xina na hangeti mati va ni dlana no tima michini ne ku swi humeseni swona swi humi kasi swi ngheni moyeni swi tsakisa ku jika mugwevo swimbalo leswi a swi endleli xitori matana swi humesa ka swona swi ngheni moyeni